Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi. Xana i yini swirhalanganyi leswi sivelaka ku va vaaki lava nga kusuhi na damu ra N'wamanungu va tsandzeka ku kuma mati ni hambileswi damu ri nga tala ri tlhela ri khapa? Le ku hluphekeni swinene hi mati. Hi ka kwala emigerhweni mati. Leriya ri tele hi mati ivile yo khapa a hi makumi mati. Ka malembe lama nga hundza a va hi nyika reason ya ku damu a ri talanga a ri na mati. Ku na migingiriko leyi hi endlaku aka miganga leyi fanekelaku yi kuma mati ka plant leyi, laha hi nge le ku ringeteni ka ku vona ku hi refurbisha ti-pipeline. Challenge ya damu leriwani a hi mati a hi plant kambe i leadership. Milangutisi Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Damu ra Middle Letaba leri sweswi ri tivekaka hi vito ra N'wamanungu eka Ndengeza ri lo khapa hi mati, kambe vaaki va miganga leyi nga kusuhi na rona va rila hi torha. Va hehla leswaku onge mfumo wu hava makungu ya ku va phakela mati. Xiphiqo xin'wana i ku tiphayiphi na michini yo pompa mati a swi le ka xiyimo xa kahle. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Vukosi Mathonsi u langutisa mintlhontlho ya damu leri. Damu leri ri le mugangeni wa ka Ndengeza ehandle ka Giyani. Ri hetelele ku tala hi lembe ra 2000. Nyan'waka ri endle matimu loko ri khapa, leswi nga koka rinoko eka vo tala. Kambe eka lava nga khigetelana na rona ku hava ntsako, va boheka ku nwa mati eswihlobyeni. Le ku hluphekeni ka mati ya le tiphampasini la hi phendla tiphampasi hi kota ku ka mati hi ta hlantswa wacheni hi mhaka ya ku tiphayiphi a ti hi nyiki mati, ene mati lama wa government xilungu a xi komba ku ya na mavabyi, mara hini hi le ku keni ya dzikisi ta tlhe hi hlambi hi wona hi huma swirhumbani. Se a hi tivi ku hulumende ku hume mavabyi yi ta hindla yini mati yo kalo. Mfumo i mati ya mpfula hi ku lamaya ya ka ya khuluka ku ya ta loko ku nga ri wona hamba hi ta hlambi yini, kambe damu ri tele ri yompha ku vona hi endleriwa mati tanihi mfumo lowuya wa khale leswaku hi endlele mati lama nga na rihanyo hi ku a dan'wini ya kona, mara swi tsandza ku ya fika ka hina hi tivi ku hi loko ku tsandza kwini ku swi endleka. A hi kombela ku mi hi endlela ku a swi endleki hi makuma mati hi ta kota ku huma ka mavabyi. Hi minkarhi leya khale damu a ri kota ku phakela mati eka vaaki hi migerho leyiwani, kambe eka nkarhi ya sweswi migerho a yi le ka xiyimo xa kahle. Swi tikomba kahle leswaku a yi le ku hlayisiweni, nakona vaaki va kuma mati lama fambaka endhawini leyo ka yi nga basisiwangiki. Le ku hluphekeni swinene hi mati. Hi ka kwala emigerhweni mati na tikhampasi ti cukumeteriwa kwala. Van'wani va rhwana timbyana va ta chela kwala hi karhi hi ka hi ya sweki wona, hi nwa wona ka hi sweki wona. Laha hi nga kona hi karhele. Hi karhele hi rhanga ku ma virisa mati lamawani hi nge manu ya riso. Minkarhi leya a hi hamba hi manwa hi nga ma virisangi, hi vabya na swihlangi ya tliliniki. Na wona mugero wa kona a wa ha tliliniwi, wu tele maribye ndzeni, wu na maribye wu van'wanyani va nsele va hoxe na mitsandza kwalayani na mabodhlela. I risk kulukumba ngopfu leyi nga ku humeleleni atikweni ra ka Nhlaneki la mugerweni. A swi inani a swi khodeleleki. Hi chava ku boha hi Xikwembu loko ni hemba ni ku mugerho lowu wa hlantswiwa. Mugerho lowu a ndzi tshama ni vona vanhu va ku contract leyi le ku hlantswa ka mugerho, na sweswi ni vulavulaka na n'we wu languteni kwala hi nga yima kona ma vona inkuxu swilo leswi a mi swi vonaka wu thyakile hi ndlela liya. So ni nge vuli ku wa tliliniwa mugerho, mara lexi ni nga ta xi vula i ku mati ma fika ma hlantswiwa. Mara hi ku ya hi swona wu fanele tliliniwa mugerho. Ya wu fanele wu tliliniwa because wu yisa mati aka vanhu, wu fanele wu tshama wu basile. Wu fanekele wu tliliniwa, but at the same time swi na nkoka ku mi swi tiva ku mugerho a wa hina, i wa ndzawulo. Xirhalanganyi xin'wana lexi kavanyetaka leswaku vaaki va nga kumi mati hi ku hatlisa i ku va pompo leyi durhaka mamiliyoni ya tirhandi yi nga ri ku tirheni kahle.
sweswi va hi byela ku plant hi yona yi nga na problem leyi endlaku vanhu va kumi mati aka muganga ya hina ni karhi ni huma ka muganga wa ward 1 ka Ximawusa village ehansi ka Hosi Msengi. So mi nge ni vula ni ku challenge ya damu leriwani a hi mati a hi plant kambe i leadership vanhu lava nga thoriwa ku va tirha na mati aka damu leri va tikuma va tlele va tikuma va nga swi tivi ku va tirha yini. So a hi nge kumi mati loko vona va ha ri kona laya sweswi ya ka ti-election hi tshembile ku va ta yimayima va endla mihlolohloho leyi hinkwayo ene ku na possibility ya ku mati va nga ma humesa ya ka vanhu hikuva va ta va langute tivhoti. Probleme a plantini hi kume ku loko hi karhi hi landzelerisa malembe ndzhaku ku na phayiphi leyi nga tshoveka khale yi tsandzeka ku lunghisiwa ivi va za va kuma mukontraktara un'wanyani a va ku i swi so moya wa yena wu tlele hi ku rhula lexi nga vuya xi humelela ivi a yi tsandzeka phayiphi leya many years laha ku nga hakeriwa timali to tala leti ni nga tsandzeka ku ti hlaya ku i wo mali muni mara loko hi karhi hi yisa mahlweni hi endla vulavisisi na ku vulavurisana na vamopani va karhi va komba ku va ta tisa mukontraktara un'wanyani loyi a nga ta kota ku a yisa mahlweni hi phayiphi liya hi ndlela yeleyo swi ze swi fikelela laha swi nga lulameki sweswo ivi hi vona ku plant ya fa because mati a ma ha ri ku ngheneni a ha ha pomperiwi mati eze a dan'wini mati se a ma nga ha ri kona a ku lo sala swimatana leswi vulaka ku ri mati a mo hlengeletiwa a tiphayiphi laha ka tifilitara loko va karhi va hlengeleta laha ka tifilitara swi kuma ku loko va ma hlengeleta ma fanele tifilitara ti za ti rhanga ti tala na tona tifilitara leti a ti nga tirhi hinkwato on top of 21 a ko tirha mixo 8 wa toho kusuka kwalano hi laha hi nga fika hi kuma ku na concrete leyi va yi tirhisaka for tifiliters letiyani na sandi hi leswiya swa khale swa sefiwa swi tlhela swi tlhelerisiwa matini hi fike na laha hi nga lwa na vona hi ku hi kombela ku please a ku vuyisiwi sandi rintshwa na concrete yintshwa hi kunene va vuye va endla tani xin'wana lexi endlaka ku ri mati ya tsandzeka ku fikelela a ku timhaka ta purification plant ya hina. Purification plant ya hina yi kumeka mphakelo wa yona hi ku ya hi mpimo wa yena yi nga koti ku fikelela miganga leyi hinkwayo i ti-reason tin'wana leti a hi ti kuma but loko hi karhi hi lavisisa hi kuma ku ri ti-reason leti hinkwato swi vula ku na ku tsandzeka ka mfumo wa hina ku maintaina kumbe ku upgrade plant leyiwani kumbe ku upgrade system leyi nga kona ku va yi kota ku fikelerisa mati yi phakela miganga ya hina hi kuma mati hi ndlela ya mfanelo. se ku planti ku nga va ku ri na problem kun'wana na kun'wanyana a mi nga swi tivi handle ka loko mati se ma tele ku mi nga kota ku vona ku na ti-problem kwini le kwini? No a hi swi tivi sweswo leswaku planti a yi produce 36 megaliters a hi swi tivi i nkarhi wa ku leha planti leyi yi nga ri ku tirheni. Now tipompo leti tshamaka laha a lot of the equipment leyi nga laha loko yi tshama nkarhi wa ku leha yi nga ri ku tirheni the way yi fanekele ku yi tirhisa xiswona na loko se mi fanekele mi kuma mphakelo wa mati lowu se hi nge le ku kumeni ka miti le tshava obviously mi ya sungula ku vona ku ri hawa laha se hi fanekele hi prioritize. Remember hi na tiplanti ta ku tala leti hi nga na toho laha obviously priority a ku ri ku as well hi languta ku hi nge chaneli ti-resource ti ya pfuneta ka tiplanti letin'wana ku katsa na planti ya hina ya Giyani va Mapuve because laha hi swi tivaka at least supply ya mati yi koho planti yi fanekele yi producer to the maximum capacity. Now leyi yi nga produce maximum capacity like ni kombisile 8 megaliters from the 36 ya capacity ya yona. Now the resources had to be channeled to such projects ku hi vona ku at least we maximize production ka ti-planted. Loko vuya emavhengeleni hi yisa emahlweni hi langutisa ku xana ku nga va yini swirhalanganyi swin'wana leswi kavanyetaka ku va mati ya khapakhapa edan'wini kambe ya nga fiki eka vaaki. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi. Vaaki va miganga leyi nga vandzekana na damu va ri a swi va vuyerisi nchumu ku tala ka damu hi marito man'wana swi fana na loko damu ri nga ri na nchumu. Ni hambileswi ku tala ka damu swi nga tisa ntsako vaaki lava nga na torha va ri va vona ku ri hava mbuyelo. Kusukela ka loko se damu leri sungule ku tala hi mati a ha ma kumi mati na kan'wa ma humi na katsongo ma ha ri ku humeni
ende sweswo a hi swi tivi loko se hi ya pfulela a tiphayipini ta hina ku ya huma mukolondzwani kumbe ku ya huma tinyoka na hi mhaka ku i khale seni ti nga ri ku khomeni ka mati lembe hinkwaro ri nga khomeni ka mati ende sweswi damu ri tele hikola a hi fanele hi kuma mati a fanele va hi tsone nkarhi luwa malembe la endzhaku ma nga hundza hi mhaka ku nkarhi luwa a ku nga ri na mati la so hi yo yaleyo hi ku mfumo hi nyikeni mati hi ta kota ku mi rhandza kahle na hina. Hi lava ku vulavula ntiyiso ku mati a hi le kumakumeni hi na nkarhi wo leha swinene hi nga kumi mati before mpfula leyi ya ku tata damu ra N'wanmanungu hina already hina mati a hi nga makumi a ku ri khale hi nga makumi ende mi ta swi vona sweswi damu ri tele khale leriya ri tele hi mati ivile yo khapa a hi makumi mati loko hi vutisa masipala ni nga na mukhanselara mina hi nation tshame ni vutisa a ku xota tikhemikhali va lava tikhemikhali hambi swi ri tano swi hi hlamarisile ku tikhemikhali ti hela njhani because va fanele before ti hela tikhemikhali va audit tikhemikhali sweswi swi hi komba kahle ku a hi mhaka ya tikhemikhali ko va na swin'wanyani leswi vona va swi tivaka swi nga swi vangela leswaku mati hi nga makumi emigangeni leyi hi tshamaka ka yona ku katsa na wona walowo wa ka Ndengeza mati a hi ya kumi xivangelo a hi swi tivi ku i yini. No twisisa ku va tsandzeka ku landzelela timhaka ta ku lava tipompo kumbe ku sevhisa tipompo ta vona va yimela pompo yin'we ivi na yona loko yi tshoveka va vheta va tshamisa sweswo ku nga ri na lexi ha tirhiwaka because loko ku ri ku ve ni yin'wanyana pompo loko yi tshovekile va lunghisa yin'wanyana yi nghena ni na xoko vaakatiko va nga ta rila hi mati hi rila hi mati hi mhaka ya ku va yima nkarhi lowo leha hi nga makumi mati because of yini tipompo ta vona loko ti tshoveka hi makumu ko yimisiwa sweswo va sungula ku lunghisa endzhaku ka nkarhi loko vaakatiko va vulavurile ende ho twa swi nga ri kahle tanihi vaakatiko ngopfungopfu vaakatiko lava hi nga akela kusuhi na muganga loyiwani for more than 15 years to 20 years a hi se tshama hi kuma mati ka damu leriwani ka malembe lama nga hundza a va hi nyika reason ya ku damu a ri talanga a ri na mati mati a ya ri kona kambe a ya nga fikeleli ka muganga hinkwayo ku vile ni matshalatshala ya ku hambanahambana ku vile na tikomiti ta ku hambanahambana ti nga va kona since vo ma 2000 ti kha ti lwela ku la ku tiva ku why damu leriwani hambi ri tele mati ya nga fikeleli ka vaakatiko a va nyika ti-reason ta ku hambanahambana va yisa from pillar to post ka nkarhi lowu nga hundza a va doja hi ku damu a ri talangi a ri na mati a ri koti ku fikelela mari mati a ya huma sweswi damu ri tele nakona mati a yi le ku fikeleli ka vaakatiko ti ya kala swinene damu hi ri na rona kwala xihoxo lexikulukumba xin'wanyana lexi endlaku hi pfumala mati mfumo wa hina sweswi lowu nga kona sweswi a wu hi tekeni nhlokweni hi vulavule ngopfu hi swona leswi sweswi ni vulavulaka hi swona ku na tiphayiphi ta muxaka wa khale ti-asbestos leti ti nga kona ti bulukaka nkarhi wun'wana na wun'wanyana hi ku se ti karhele a ta ha swi koti ku tiyisela ku tshama na mati yo tala ndzeni ka tona hi ku i ta khale ta malembe ya khale khale ka vasirha kokwani Tsan'wisi ku ta fikela sweswi hi vona ku nga ri na swi swa nkoka leswi nga ku ndliweni hi timhaka ta mati mara mati ya tele ya tete damu hi ndlela leyi hi tshame nkarhi wa ku leha damu leri nga ri na mati leswi vulaka ku hi na tiphayiphi to hlaya leti a ti ri tshamile ti nga ri ku tirheni for malembe ku katsa na water treatment plant leyi hi nga na yona already hi sungurile laha water treatment plant because plant leyi a hi kota ku basisa mati ya ku ringana 8 megaliters hi siku lama ku nga ta va ku nga ri mati ya ku enela ku va hi phakela muganga leyi hi fanekela ku hi phakela that is why already na migingiriko leyi hi nge le ku hi endleni ya ku vona ku plant leyi hi tlakusa nhlayo ya mati lama hi ma basisaka ku at least hi fika ka 25 or even to 30 because plant leyi hi vuyo capacity ya yo is 36 megaliters with 36 megaliters vula ku hi ta hisa mati ka miganga yo tala mara migingiriko leyi nga ta teka vhiki that is why loko executive mayor va hlangana na ti-stakeholders ta muganga va kombisile ku ri leswi hi nga va hi kote ku swi endla by end of June leswi hi nga va hi kote ku swi endla loko lembe ri hela ka swin'wana swa leswi hi nga ta va hi karhi hi swi endla i ku vona ku hi replace tipompo leti nga koho la water treatment plant ti refurbixiwa leti fanekelaka ti refurbixiwa kumbe ku pfuxetiwa hi vuntshwa ku na ti-sand filters na to hi fanekela hi ti replace because target ya hina ku loko lembe leri hela at least hi va hi ri ka around 25 megaliters now kusuka kwalano ku na migingiriko leyi yi endlaku
aka miganga leyi nga khumbeka kumbe leyi fanekelaka yi kuma mati ka plant leyi, laha hi nge le ku ringeteni ka ku vona ku hi refurbish ti-pipeline. Hi sungurile ku na pipeline leya Babangu already hi hetile a hi tirha hi yona, leswi vulaka ku at least mphakelo wa mati Babangu va Dengeza Phikela no Bulhoek vanhu va nga va karhi va kuma mati. Vaaki va ri lexi va vilerisaka ngopfu i ku va mfumo wu nga va veki erivaleni hi ku xiphiqo lexi xa ololoxiwa njhani. Hi langutisa sweswo endzhaku ka mavhengele. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi, laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka leswaku xana i yini swirhalanganyi leswi sivelaka ku va vaaki lava nga kusuhi na damu ra N'wamanungu va tsandzeka ku kuma mati ni hambileswi damu ri nga tala ri tlhela ri khapa. Tanihi vaakatiko va le Giyani kumbexani va miganga leyi nga akela kumbe leyi phameriwaka damu ra N'wamanungu, lexi hi xi lavaka ngopfu ka masipala wa hina a va fikeleli evanhwini va ta communicate na xa hina na swin'wana. Swi tiva ku ri ti-challenges ti va kona, mara nchumu lowu nga hi vava ngopfu aka nkarhi lowu nga hundza a ku nga ri na communication kusuka ka government ya hina. A va nga koti ku fikelela ka hina ku hi hlamusela ku na ti-challenges until hi ze hi marcha. Hi kona mfumo nga executive mayor va nga kota ku fikelela ka hina, va tshama na hina va hi hlamusela ti-challenges ta vona na hina hi va hlamusela ti-challenges ta hina tanihi vaakatiko leti hi hlanganaka na tona. Ku ta tsundzuka miganga leyi nga ka yona hi le matikoxikaya, vakokwani lavakulukumba lava rilayaka ka ti-grants va boheka ku xava mati. If I'm not mistaken, xigubu xa mati kun'wana i 2 rand, i 3 rand, 4 rand. Imagine every day muti lowu supply-iwaka kumbe lowu support-waka hi mukhegula loko mudende wu xava mati wu spenda 10 rand to 20 rand every day. Loko ya yi calculate hi n'hweti swi vula ku va spenda more than 300 or more than that to up to 700, because hi nge hanyi ku nga ri na mati. Mati is a constitutional right. La ku ta vona mfumo wu nyika vanhu mati, damu ri tele, va nga ha vi na switshembiso leswiya va ka Mopani swa ku mati a ku na mati edan'wini, a ku na yini edan'wini. Phayiphi loko yi bulukini va heta nkarhi na phayiphi liya va ku phayiphi ya ha ri ku lunghisiweni, a hi na TLB, hi lomba TLB ka masipala. Njhani va ri hava ti-TLB va kha va tirha hi mati, va kha va celacela tiphayiphi la ndleleni na? Se a va cinci, a va nyiki vanhu mati, ka ha ku tiwa ku ta tlulatluriwa mati ku tlulatluriwa ku yiwa hala na hala. Mara swa ha fana na noto loko va nga fambanga va lunghisa tiphayiphi leta ti-asbestos ti nga kona la ndleleni, mati ya ha ta kala ene va hava na ti-TLB, va hava na nchumu, na tilori ta vona ta tsandzeka ku fikelela vanhu ti nyika vanhu mati ku vanhu va kota ku hanya. Mi nga hanyi hi mati ya ku nikiwa ya swituruturu swinharhu, va ku tana na ntlhanu wa swituruturu, mi ta hanyisa ku yini? Vakhegula va ha bebula vana nhlaneni, swa ha ri ku tikeni swilo ka timhaka ta mati. Va famba mpfhuka wo leha ngopfu va karhi va endla yini, va lava mati hi bara, swa ha tika sweswo. So hi nga pfumeleriwa ku vula ku damu ra Middle Letaba a ri nga ri ready for mati lama nga kona sweswi ku va ri kota ku supply vaakatiko hinkwavo? Hawa, hi nge pfumeleriwi hi ndlela ya ku if hi ku look, there's always been work leyi a yi ri ku endliweni ya ku vona ku hi augmenta njhani mati lama ya sukaka ya va ri la Middle Letaba. At some point na kwala hi nga yima kona hi ta dirila tiboholi ku vona ku hi pfuna njhani plant ku ri yi kota ku va yi karhi yi produce mati yo enela. Now leswi hi nga vulaka so hi ngo kombisa ku ka ha ri na ntirho, because a hi migingiriko leyi yi nga laveki ntsengo wo karhi ku va hi kota ku yi fikelela over a period of 6 or even a year. Now i swilo leswi hi swi tivaka na loko hi sungula lembe ximali ra 2026-2027 hi fanekele hi vona ku na budget yo karhi leyi hi chanelaka ku va yi karhi hi vona ku hi yisa migingiriko yo yisa mphakelo wa mati ka vaakatiko lava hi nga na vo around Middle Letaba. Mfumo wa hina wu hi rhandza loko wu famba wu hi gongondela wu lava ku hina hi tsarisa, hi teka mapasi ya hina hi tsarisa hi kota ku va vhotela.
loko va fika laha a va fiki va rhanga va hi vutisa swirilo swa hina leswi hi hluphaka hi swona vona vo fika va ku hayi tisani mapasi hi mitsalatsala hi ta mi rejistara ku mi ta kota ku vhota loko hina hi veka swa hina ve ri ta swi vulavula endzhaku ka tivhoti swi vula ku hina a va hi lavi va lava mapasi ya hina ku hi tirhisa wona vona va kota ku kuma leswi va kumaka swona va kuma mati lama vona va yaku va ya ma xava a vanhu na vona matiboholi mhaka ku madzunga vona vo xava kunene hikuva na mali hina ku hina hi sala hi endlisa ku yini endzhaku ka loko vona hi ta va hi va tlakusini va tshama lava tshamaka kona a va ha ri na mhaka na swona mfumo wa hina wa tsandzeka ku hi nyika mati hi nga wu lwisangi mfumo wa hina wo tsandzeka ku hi nyika mati ya le tiphayiphini wu tsandzeka na ku hi nyika mati ya lama ya ti-water tank ya ku famba va hi chelela amadiron'wini kahlekahle va lava ku hi vona hi fini hi mhaka ya mati hi ta pfuka hi nkarhi wa tivhoti ku loko ku ri vo fana na hina va ka mavhuza hala mugangeni hala ku na muganga mimbirhi hina va halaya makumukumu hala makumu ka switandi a hi se tshama hi kuma mati hi nga va hi ri na malembe mambirhi a hi se tshama hi kuma mati ya le tiphayiphini ho xava hi ya xava yini mati ku va hi nyika mali ku hi ta kota ku hlayisa vana loko se hi cukumeta vana lavo hi tlhe hi nga va endleli swakudya hi mhakeni ya ku mati hi wona ma nga khoma swilo hinkwaswo hambi no va na xixevo xo tata fridge loko ni ri hava mati a ni nge endli nchumu hi swona na mina ni ve a ni ri ampere ni ve un'wana wa kona wa ku va ni tila mara na ha tangi hi mhaka ku ni vone ku a swi pfuni nchumu ku hi ta hinkwerhu hi ta fika hi cinacina laha hi cina hinkwerhu hi ku mati ri tshe hi nga makumi ku fana na sweswiwa vatini va ta cina lava nga ta va ta cina mara mati a hi makumi loko i ya ka masipala kumbe ya kwini va ta fika va ku nyika excuse he ku lava ku rhanga ku ndliwa leswi na leswi ni lembe leri hi lava ku tirha hi ndlela yin'wani hi kombela mati a hi lavi ku twa switori na switori hi lava mati ntsena mara wadiwani sweswiwani hi fanekele hi cinca a hi tekeni vutihlamuleri byi le ka hina mapasi ya hina hi nga fiki hi ya vhota munhu loyi hi tivaka a nge hi pfuni nchumu a hi tekeni pasi hi ya vhotela nhluvuko hi nga yi ku hi vhota hi mhaka ku swimanimani i mani ta ndla yini swa fana ho teka hi va khandziyisa henhla ka xitepisi loko va heta khandziya henhla ka xitepisi va raha xitepisi a va ha yi tivini hi karhele hi lava mati enough it's enough hi nge hanyi ku fana na tikamela hi na 32 years hi ri ka xidemokirasi loko ha ha tsandza hi mati what more challenge ya mintirho loko vaakatiko va tale already a ku ri na migingiriko leyi a hi ri ku yi endleni maybe leswi a hi nga xi endlangi i ku va hi tala ka muganga leyi hi fika hi burisana na vaakatiko ku ri no sweswo leswi hi le ku tirheni tana mi ta hi vona ku hi le ku tirheni because already a hi sungurile a ku ri na migingiriko leyi hi nge le ku yi endleni tanihi hina especially starting from here la planting because hi believe ku hi fanekele hi solve ti-problem ta production loko hi solve ti-problem ta production mati hi va hi karhi hi ma pfulela ya mugangeni hi ta kota ku vona ku hi kwini laha ku nga na ti-leak hi kota ku lunghisa ti-leak tete hi kwihi laha ku nga na ti-illegal connections hi kota ku fa hi karhi hi titlomula hi fike makumu ka nongonoko tsundzukani leswaku nongonoko lowu wu ta tlhela wu haxiwa nakambe kwala ka SABC 2 hi ravumune vhiki reri hi hafu ku bile awara ya 2 ni ndzhenga loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu riperile